CCTV Lon Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dob yeng jongpi Kajing tray shitom bat kajing shania haladi kayarap ban penpoi shakathong jong kajing job ong uway bahan nong tru lakyang ulado ubalapoi ka Kyrdan Basaw jong ka examen matric uway bahan nong tru lakyang uday ukhon ban ningkong nakilaingot ki khon jong ka kong Maria di lakyang bat uba Dimitrios nong tru ki ba shong basa hami bentudu Nado badang khna hado ba ulapoi ha kani ka Kyrdan uway bha ula late school ha North Liberty Higher Secondary School Mokordop Joai bad ha ka ba yadai bat ka jing penkre na ka benta ka examen uway bha uliat ho ba da don kam e ban pelut por ban krekot de ki bon kenta henrai tang ka jing pen melen tista ka ban nado basdang usnem kala biang ban poi shakathong Ulay atho ba upenlut por tang saw lani henreu kenta ban krekon. Principal jong ka school uba Richard B. Uria ula penpau ya ka jing kemen ka bakrau ya ka jing la jong weibha ban wanra nam ra borom ya ka school khamtam ya ka yeng ka sem. Ulay atho ba hau ni usnem ka jing don jong ki khna ki ba ya khon ya ka ne ka examen ki long khandai po henreu ngot bat baro ki ya pass. Ki wei de ki khna narilom jantia ki bala poi ha ka thup kerteng top 20 kilong u edigo paya shella na ka school Sacred Heart Secondary School Bindi Hati u bala poi ha ka Kyrdan ka bakhan hreu ka Felicia dan na ka school Jantia Secondary School Joai ka bala poi ha ka Kyrdan ka bakhan nyo ka Tofani Suchiang Private Institution ka bala poi ha ka Kyrdan ka bakhat khandai Kat bahag result jong ka higher secondary school leaving certificate ki khna ki bala poi ha ka thup kerteng top 10 kilong udajit kensai sungo ubala poi ha ka Kyrdan ka Basaw bat uthe asbun kendaj ubala poi ha ka Kyrdan ka Bahanyo baro arngut kidai na ka school Little Flower Higher Secondary School Umulong siap benar ke buat berkat ya so tam tele yung yo blai mo tau Lemon tông lại lần làm coi những cái tròn nó để anh ngồi về cái ba rồi thì huyện xem rót và cái trang gì nữa để anh ngồi về cái cây muscut và giờรับkêu giờรับkêu giờรับkinh ngắn đó để anh ngồi ở sub principal làm tam và Kristong yo kena jika kajinta best mah eta ikulai digilok kicorle we waro liwa da kersanina keniga exam wa muda mengkong darap senyau aksare mah tau em tu support senyau challenge caro kaya atau senyau ye hau kaya dengar no ni jika chanyong bepa orang ni naik kai kerja kamu kentin senyau confidence kia mah yo kaya ada dua kamtam dua yang lain itu Tại giai đoạn một lần hiểu nhiều cái chỉ mình scored around so test mình biết skill important rule the context in rule test ye tình rồi tao buôn này tao empor pure kot lah empor tem rogi yang mengitar mah jo practice drawing daerah itu empor try ini try learn something new sense of like that mong ni nít nó giờ việc pas hari ini saya belah ini musa perspal
và ông biết hình định hình nữa thì ông và hai bên hình sao thế nó con độ ý ngộ belai kan rat em kat wagi kena skul yang ibro kham tam yo wai bha wada timi yo dang khian do dang lisnem mo dang lisnem de mo lisnem ta man gau khon te sao ben hawa li sngi yo khai yo so yang le job te kamu ju ong ye ki kena skul yo nga wai kena skul gum tok yo nga ju ong wa kamram yang di kena skul to krep ha minot wai wo yo top 20 ne wo yo top 20 to ti yang belai te ngai skem wa ke jing krestom yang wai ba wa mon yang belai yang rekat go wai ni sngi yo in foot position dapat kemen to yo wa ro in kai e ku blai ki lem em gi no kai ngai skem wa imi yo yo result ko yo ini sngi wa ro ke stop gi kam tam agani ke session yang ki por chong di class 9 le fully online em yo ki one school right nem menepoi kelas 10 gila tusan benai yo ki ga offline class in fact li benai ta ar benai go chim extra na school yo san benai ka offline class tengah ada em gejing kerbe ko cekai tip kambon gini kena le exam ki siau kemen ni sengi wa ora pas ki spa na spa ora pas ki kende bang rungut lagi ora kende bang rungut pas ki te e kublai ki na skul ora yang gena liberty u api gini warta e blai ku ye pi u nang man bru pi wa ki i u thu pi he jing yang pi yo pi ga de jing thu yang pi u blai u eu i te jing ang no yang do no yang pi nang krech tam we ngai skema wa nang kanang ku chin u blai u berkat ku ye pi te ki begi pa yang oi bha la ngo i kublai ki na pi em ga tin ong ki pa tin pre ong ki faith jo ong ki kete skor le bha kete skor em le bha jing sket ora skor le bha ki mem ku le skor gom le bha ora skor tu gi perchang stom hen re wo yo ki khna ki wa kan sai em kam ki be ki wa be ki pa yo kan sai wei ku em mi ki jing chania ga skor yo pi nga ngai wo blai de ka khu ki jing chania ga yong ki ngati bawa bun ki skor gudang miat i tang ki je ki bo ko yang ki neru dang khian do ni wo blai de ka khu ki te we ngai wa i go mudi hublai jing im yong em yu penduk I believe one thing in life if we work hard and we put our faith in God what God has put for us nobody can take it from us it is there for us to grab ngai skema we bhale ka di bo man to no demo hublai dau i te te kamu oi pi ga arts result le mi go ne si comment ba wo to na tu was dang i ga arts jam khna opir te si comment ha tang wo jam ni upoi ke te lain lain no ngi mi upoi he ki tu kyo yo pertik te ne ka first time wo tho i ga pertik yong i he tu list han lo ta top 10 le yo i ka highest ha ka education we dap de jing snyau comment wa ka khna school ko yong i ko ni na not liberty hi ko nado ko em hi nado udang lai school ke le em go i we de yo ko ya ka highest yang kena pi ke marks yo ko highest in just a minute highest in education we yo ko kende pauli marks kende pauli na ki spa education ngas nyau ingo yo belai kedi tok ke sedang this is the beginning and this is a message to all the art students who will be appearing next year that Afilia Lingdo has paved the way she has opened the door now you all have to enter and join the party so work hard and we hope that next year God will bless us with even better results for our art students the miao ong chibon ingo yo belai ingo inoi kai ingo yo ro gi bagi pa go bo ji chari adi skor we kwau i message ki bagi pa go dang pass ki class 10 kan mo hawa thu phi kon lai arts lai science pai ki yi kwa ki ela di ki le go kwa ki we snyau bahaje di not liberty we will do our best thank you very much